Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pung shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwe Ka Meghalaya Pencak Silat Association haga jingilam jong presiden uba Dipshan Runtertiang badu secretary uba Thomas Rongthalu kilailam mi kikhat prangut khana ilekai martial arts Pencak Silat jong jela ban legation benta syaga 7 North East Pencak Silat Championship arjar arpsan kabalalong haki ars kilenter kata haga khanreu bat khanyau trek unaitung arjar arpsan ha hai ropak Burma Kam Dimapur hajela nagalan hakne ke jinglation benta gi khana ilekai kila job barok khat prangut bat yo yek medal hadu khat khandai teli kata sangut ki boyo ye gold medal laingut ki silver bat khat arngut ki boyo ye ke bronze medal bat ke Meghalaya kala yo ro ban bat ye ke kerdan ke besau na gete ke lempung na pedeng ki khat prangut ki belej ban sim benta ha gete ke lempung ka bawan ka kasar kala yo ban khur arteli ki medal uwe gold medal bat uwe pat bronze medal kumta ka jing yo khur medal jong ki khat prangut kalong khat khandai teli kumban syukdo bagi bajob nagati kelempung laingut kinyo bandek isim benta syakan 9 Pencak Silat Federation Cup arjar arpsan keban salong haki lai skilenter kata nadu ke arterik hadu sautrik unailar arjar arpsan haladak habayo banikran baruba Thomas Rongthalu kumunohikai ulapan pau ya ka jingsungo kemen bat ke jingero yegi kena ilekai kibalala ban ilekai bah bat ru ban wanra ya ke 6 ke borom ya ke distrik ribhoi bat ila ke jelahi barokawai Shushu ulapan pauru ba kumuno hikai wadla kamsyam labiang ke ban kilan met ne bandan ke ban hikai ke hagar kom go babiang bat ke bapaka wadla kataru ki khana gila petni lagi sab ilekai jongki bat yoru bandra ye ki medal ba peroper halaga kedani lekai uba Thomas ula airu ye ke jingkoblei ke bakerpang ye presiden ke association uba Dipshan Runtertiang ubal aiman sim bat yerap ban yelam ye ki khana ban ilekai seketi ke jela bat shushu ulai kubleru ya kaseng FKJGP bat kinong ilam jong kaseng na umling circle kibalai rap bat ai masim bat kumjuru ya ki kimi ki kpa jong kiti khana kibala wanra ya ki jing job halor ke jing ailat jong ki ban lek ye sim benta sekete ke lempung ibat pau ke jikon sibun ba kun sama jengi klala ban kai ba ada ngasen kamta ban ngayo south liki goal light league sebab khat liki bronze medal Bakane hi gede ke jing te sistem ke jongki kumni kun sama jongi apo ke jing lam jongi ba Thomas belong coach wa juk po jang suti joka Asian jongi batang apni ki arpanai ki ba ngila simti ngila persang baniai bantre khamtam bangin yo ban affiliate bat ka Meghalaya State Olympic Asian ngina perkra ki kot kisla ngi kerban bagina yo ban affiliate Meghalaya State Olympic Asian ngi sala belang tri bhashu namta ki kun sama jo kathai ni poe ka do ni poe mana jo ha ai kublei ru ye gini khna bar khoi ba job ha gani ka jing la kai bam job ru dei ki la kai pha bat ki la pen kre lamba ka jing kai jo ba sama sakat tu ka ne por bat ai ba ki kun sama jing ki sap ka phong ha ni ka liang jo ka pan chilat ni ka chilat bat ka ni ka lang kentiu ye ki na koi ka po so ka por bat ni na ye te ba ai kublei ru ki mi ki pa kibla kershan lem kibla yarap lem ki jinglut jingsep bakin le ikun salam jingi kin poi sha kade ka jaka bat kin la kai pha bat kiran phai ru de medal si jongki bakin kalang yarap bakin tiu bakin nga kerpa ikun salam kin ndu ki kerban bat nang jingi ka shan kin nang persang bat tre hagi si badwan manang kendu ki department ki profesor khamtam sport department ki jingi ba kumno ki kun salam ki lawan ra ya ki medal ki jingi ko bangi tip hagi por badep ki lawan ra ya ki medal ki jingi apoka North East game kalau long po Dimapur hi bat kila ora ka ba ar kila long ka hari jing bun ka medal bat kan kan kenti kun sama jingi bat ngi bagi kun sama jo ka state jingi umdai tang ka district jingi ndai barok koi ka state kidan ka sap ka phong bat ngi na pisang ma thaulat bagi nyo ki coach bagi nyo ki kai ki referee ki technical official kom tater na kala action bat ngi na yo lat ang ka por so wi ba ka pat ru ba ki kun sama jingi ka long ba yaisha ngi pisang ban ora itu harus bergidan ke jitu mentaru bagi nama gidang duna kafon gidang doi ngin pat ang layut sangut support ladak kalau tadi si menta bagi kun sama ki komit
ada kita sedang persiapan kita hari sini buat kita poluan baik nak pak company kon sama lagi nak sedang persiapan tadi lembaga jit telang ke eksekutif juga asyik ni ba ngin nang persiapan tadi sistem bagi ngin lat bagi kun samla kemudian ka ya ka sap ni pong ya talent search kejungi dengan nang tadi sistem nak pergi sahabat lembaga jit tadi kita sedang ini Nimi nang ne khasan tarik te jini lekai kasdang handuk tarik handuk nyok tarik te ikena I don prangun khat prangun te saungut yo gul medal te laingut yo silver medal bat khat arngut khat arteli I bronze medal jadi kerteng ikena iba yo gul medal ka bawan ka kasar kene gede ka pri junior lai penru kilo kayo gul medal nang ta ka Juli Sengkeli kene gede ki pritin ki khat voice nem hapo te kene kayo gul medal nang ta kawan suk jentem gede ka junior junior kategori Saupo R kilo nang taka Christina Kasar kini dia ka pritin haka pritin junior kane ka yo gul medal hapo ka Cipo Senam te kibayo silver medal Kamtimon Rempej Tobias Klen Wondar Maring Deki Bron Eban Sara Jintem Fastrina Kasar Ni Mali Temung Mariawan Kasar So Hani Rangthalu Elias B Prina Nonglaj Libya Matong Benison Shadab Pernai Kumdej Sanderius Kumdej Donsap Rangthalu ini gede brown medal kan yang gede lekai la penlong hapo Dimapur Nagaland hapo High Hero Park Barmakam Dimapur ini long macam nyelap subun hi nomor ba ni nakaliang ka asyon dumi nang surang sedang ta dengan empat don GE te long ngidang duna bah ki kaliang ka sponsor dengan tabat kumjuru long kena long kejimpan praktis dumi yang ne long ni praktis apo ndeu ne apo madan tendre kena ile kaya tepat long udon kidon umat skumtu de long kena long angtur long gadon ga jinye aki tena kaliang jung nga kum long yalam long ye jadi subun ga jinye dapat ki long sosne hai ki nang mo la tar long gele tristom ni agane ka championship na kaliang ka sarkar de long ni kum ginong ila kai long kum o tau nong yalam barit apo gane ka asyon long ni kwa balong ka sarkar ka yarap yang ni bankong long kum kitar ka jeka training bat hawa kidon ki jaka ki ba kena ki hablet ni chajit banlet sabar long ni kwa maga sokakan yarap lemu ka jing step ki nang magi na ro nang yo mensim mat long ka jing penlegmut ha ka praktis ne ha ka kamram ka bayade ha ka jing lekai ki nang la chu ban nang lek stom long kumba long menta long nakaliang jong kena kade haga pisah dengkah long gajin tengki nomor idon ki kena ki babit andre
don ga pisa long kimla sur ban poi kum mentaro hang ne ki kuni ki pa jong ki kena ki la island ki kun ki jong ki ban lek ya kan championship te chubu ki chajit ban lek ha woi pat ka championship kamo ki kuni pa jong ki kena long hang tur lalut hang tur long ki wan ga jing sio thaj ne ga wan ga ta ga jing du men sim ba long mamla ban penyo ne ban pendap ya te hindre ki kena pat long kat kum ga jing i tunga ke don ni ga jing mood jong pi ne ga interest jong pi ban le kham bha kalada don hi kalat kal pi telong kane ka de ga jing kat pat na kalyang ga tunga ban long ban pek lem te kumba long menta kan ne ga North East Championship i khna nang ne ki don ban chajit ban lek ladak Federation Cup ladak te hang tur tiap i khna ki la ne mla ban lek poi namar ba ngi na kalyang ga son kumbanga ong meneng long ni nang su sedang menta Rainbow of Sound Music Academy Kepadon Maubri Ripoy District Kepaju pelong Shisi in Shis the Year Holiday Flower Higher Secondary School Maubri Akhot kawer song pahaban a admission ye pi baro ki knaret pat ki balarong baru ki bakwa bunyo ijina jing tep shipang music but theory but practical Hakaniga Music School pinsayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar onyx solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin Kaniga Music School ki pelong ro street performance per ki music concert amal laos nam kum kadak man ailar ki khna ki bapulia Kaniga Music School ni simpan ta kiran san ban pen igi sap ki pong di bagidon ipriang sompai pi baro ki bakloi berban pule agani music school ban tep khambanya sompa ban phone agini number publish buat